Kapitan Inteng! Naimas ti ilutom aprito nga ikan adong haw. Ay, nagbugo ka kaday, sakbay anangan ka. Wen, nagbugo ak iti kastaunay. Ay, mga anak ko. Alang nga raw, darasem timangan, Ah. na nakasagana ti pagdigos mo, ijaban niyaw. Anya? Ay, mangmangan pala da tao. Digos adagos ti bagbagamit. Wen ka di, nagdigos sakto inton bigat. Anya, katno di ka nagdigos idikalman. Ita, kunab nga inton bigat man, at ti panagdigos mo. Ay, unay kan? Saan maibos ti bigat? Ay, di nakpagpungtutan inteng. Na, Ala, mangan kan, kalpasan na, agdigos ka. Nay, mayat mo ti pa nagsagsag ang si umaw tatabadaong. Where is the going? Di talaan ko, Arog. Mapanag man makisarsarita kadagiti mapan gumatang ijitirsina ni Marikwanang. What? Iday lang ti papanam. Ngam kastaunay ti pa nagpagwapaw. Talaga matakas tao iti pa nagpagwapa ko, Arog. Sige labasan ka pa tamapanag kon ijitirsina ni Marikwanang. Sige lang. Tamapanak mo ti di barangay haul. Sige lang ko, Arog. Naska nagpabangloak ka dagiti tattao. Takayat ka akanayon daktaw amalaglagay. Iti kasta, sukataktaw ni Parinteng a kapitan. Good morning, Maray. Kastamat ka ba dong? Mayat sa katiring mo Mayat ti purmam Ay, wala, Maray. Nay, kaslada kaya mo nga iba ka? Ay, ipakadak ko dituyak pa ilaang agistambay, Maray. Ka dito'y kalata Awam mo parikot. No kaya't mo tagistambay dito'y. Okay laang. Ngam, apay ayang agistambay ka. Awan, kaya't ko lang mati makisarsarita kadagiti may gumatang. Nalang araw, agtugaw ka lataditan. Tadaramidag Ay, way! No adta may gumatang, isimak, ken kumusta kampay ide. Naskin anasaya at ipakita kadagiti tattao. Tuyang, nakaluto ka kaday. Una yan. Nalpay matabagam ang nagaway. Apay, nagapwam maya. Ay, unay ka lagi din. Sa bali mo ti damdamagak, sa bali mo ti sungba mo. Sanak pa ang nakaluto. Ilamlambong ko pa'y laeng day ti ugot ti kamutay. Ay, naggapo ka di Teresina ni Marikwanang. Kinasaritak dagiti naggatang ijay, tapno masidag tiriknada kanya. Ay nabadong, isardeng mo ti panagpanpantasyam. Di mo masukatan ni Kapitan. Saan man, tuyang? Uri kita dumteng to ti aldaw. Asyak to ti kayat dagiti ka baranggayan ngagbalin a kapitan. Gumatangak man iti sardinas na nakwanang. Mabitlaan ko araw. Anto'y tigagatangam. Aw, anto'y matibayad ka Agyaman at. Wan gayam nana. Anya tinaramid ni Tata Badong dito'y tirsina mitay bigat. Diyak amo Ngam nagmayat mo tipan nakisarita na kadagiti umay gumatang. Tunggal adda gumatang kasarita na. Apresyaran na anapintas wenno gwapaw. Kan kaslagur uray iti umay gumatang tapno kasarita na. Amo kaon. Kastaman tinaramid na iday. Takayat nangartapan ni Uncle Kaw. Angam na pahay mait. Wen, maawata ka unti kayat masawan. Kayat na nga agawan ti trono ni Kapitan. Una na, dahi ti agpaisaw. Rumuarak ba dong?
Agbati ka dito'y balay, ah. Papanamay ah. Mapanak agsapol iti kunam apagutangan. Bareng adamang pautang kanya. Ay katuan ah. Kampay iday, tumultulong ta kadagiti agkasapulan. Babaan day tang aramiday, siguradaw asaan dakton amalipatan dagiti tattao. Sige ah, sikati makamaw. Ang kasla kalukwan day tangar aramidam, pati siyak mairamraman. Ah, tuyang, agtalag ka kanyak. Pakairanudam tumatlang day daw eh. Iswa din akong kontraay. Ay na, nagimas ang ti adobo asidaan dong no. Ay. Na- Agbuggo ka pa'y nga umuna, sakbay amangan ka. Nakarugurugit day ta, imam. Napanak nga ron nagwalis ijarwar. Ay danag mo. Nagbugwak itayin. Di mo lang amin nakita. Ay nainteng, dinakman lukwan. Na, Ingkakit di bugwan day ta, imam, sakbay amangan ka. wan ka di. Anyamot din. Imbis amangan ako. Nagadupay lang nga ipaparamin mo. Ay. Di ka nagreklamo, inteng. Para mutlakan ka, ti ipapaaramid ka. Apay, kayat mo ti agsakit. Muwinin. Mga tangaro din. Nakabugo akon. Sige. Ay, winkayam. Apay, akas lang makumikom ita ni pari badong. Kasi di namin sana nasabat ko. Kasaritak ko ma, hanggang kuna na abise. Bayam ata agbisi. Laki din, bangantan. Katuan na, mangantan. Sigurado kayo kaday na natuyang? Ikulatiralyo ti titulo ti daga ken balayaw. Wan Violet, kastamot ti ko na ni badung ka. Ta sigurado mo't nga main ang makabayad kamay. Ang medyo mabayag laeng ah. Sana bali anana, tadamot basit interes na. Nga mabalin ka di amaamuan. No pangaramatan nyo iti kasta kadakkel a kantidad. Diyak mo kinitatam abadaw. Ang siguro pag negosyo na ah. Nga lang araw. Maala yun to ti kwarta inton Martes. Uray tad wala ang mat nga aldaw ti palapsan. Widrok pa'y mo't ijibang kaw. Mala, day tati ibagakin ni badung kaw. Igidan minto nga rudan nga itad day titulo ti balay ken dagamay. Nagpahilikan sa close friend. Wan, si kakaditi nakapila. Itulod nakman nga raw. Wine close friend. Sige, lumugan ka nga rodain. Agyaman nak. Papanam ka day, close friend. Napatig ti papanak. Uwing gayam. Ang mga no kayat mo akalpasan ama itulod nak. Urayin nak matlaang. Tagid dan tanto matlaang nga gawid. Maputungak nga min, tadakkalagat at ti imot kunto. Sapayag may saak. Ha? Pangaramata mi tidak kalagatad. Utangan ni Tata Badong. Anya? Pangaramatan na ngay. Diya ka mo Basta bumulbulod da kanyak. Kat inkula tiralda pa'y tay titulo ti dagada. Kantay balayda. No kasta. Napatag ti pangaramatan da iti kwarta. Tauray laing sakripisyo da ti titulo ti kakaisuna sa nikwada. Anya ka din day tingar aramidan tabadaw. Ha? Kaslamadan aganak mutan. Agawaam ki di tagisupot ka dagiti food packs tuyang. Kargami ti bagas, asukar, kape, noodles, sardinas, ken biskwit ti tunggal supot. Takalpasan day ta, ipakamuta ka dagiti tattao nga da maiwaras a food packs iti tunggal pamilya at tagakabildatan. Numawarasan tanto amin ida, mabalinain. Maibuston ati inutang ta akwarta. Sana bali at mabayadan tanto, mate. Adayo ama pasamak ti pagbutbut ngam. Saan ama pukaw tayo sular ken balay ta. Mala, darasem, tapno malpasan to yar aramiden ta. Mala, makamu ka. Ay, talaga madanaganak badaw. Nay, papanandag ito yata tao. Papanan nyo kakabsat. Ijay balay da tatabadong kagawad. Agitin da kano iti relief ito. Aya, apay kanaw. Tulong na kano kadagiti bumarangay.
Sige, kagawad. Lapsan da ka pa'y dito itirsinam. Sige lang. Ay na. Kaya't talaga ni Kabadong ti sumikat. Enteng, amom ka din ti agdinamag ita dito barangay tayo. May papanitian niya, dungaw. Maipapan iti araramidan ni Pari Badong apanang tultulong kadagiti tattao. Di pa nangitid na iti food packs kadag iti bumarangay. Katuan, Bayam dungarod ti kwarta na. Di aramidin na ti kayat na. agam apay amasapul nga aramidan na ti kasta. Ammo tayo met nga awan ti pangalaan da iti ado akwarta apaggatang da kadagijay. Amangan kit dimot no imutang da. Kitaan niya ko ma. Apay, normal ti kasta pa nagpampanunot na, inteng. Dangarod kwarta na. Di usaran da. Naimbag abigat mo, Marituyang. Agpailikan samay. Un maray, mapanak pa'y gumatang itinayon dagiti food packs. Ado pa'y ngamin ti saan anawarasan ka dagiti kabaranggayan tayaw. Kasta ka de. Wen maray, sige ilabsan ka pa ya. Mapanak ka ado pa'y dagiti gatangag. Ay, mabit lang, Maray. Ay, apay ka de nga aramidan nyo ti kasta. Ay kwa maray. Basta, kaya't milaang ti makatulong ka dagiti tattao. Kasta ka de, Maray. Katuan, mala patuloy kaon, itintulangan sa baling nga aldaw ti panagin ni storyata. Apay, Violet. Anya ti maipaikokin ka. Apay nga da ka. Kwa nga main, tata. Apay ka di. Kasanaw? Tinsamotan inutang nyo kanyak ti busbusbusan nyo at tumuntulong kadang kiti tattao? Katuan, mate. Awan mo't parikot iti dayta. Apay ka di aya. Kunakman no pag negosyo yu, tinutang nyo kanyak, tata? Pag negosyo minto ati daduma. Kasla panggap yaw ti sumrak iti politika, tata. Jay. Panunutin nyo timbagak, tata. Kaasi kayo laang na mailumlum kayo iti utang. Ay, badaw. Apay dagita akwarta. Isublitan to'y nabate abinulod takin ni Violet. Ikarigatan tantulangan abayadan dagiti nagastos ta. Napanunot ka, kan nakaamirisak. Saan gayam anasaya ti kastoy nga aramidin ta. Saan ana insiriban. Taure kayat ko ti sumrak iti politika. Iso akastoy tan aramidan. Saan nagtumutlang asiguradaw, no mangabakak, no maabakak. Iso asanan? Ay na, nasaya at matno kasta badaw. Kunaklakit din no mapukaw tatibalay kang dagata. Mala, inka isublen kin ni Violet tinabati a kwarta. Uwan badaw, itamutlaan. Ay na, tatabadong. Naimbag man, tanaka-amiris ka. Tadi kakat mailumlum iti utang. Kan, ang mga numaawanan kayo pa'y iti pagnaadan. No kaskasano. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.